ngenxa balala mungibiza ngamagama ngiyukubisa nami ngomuntu safana nje ngishopha ngihlukumeza ngenxa balala mungibiza ngamagama ngiyukubisa. Sikubingelele mbukelo siyaviva TV1 elabigama ngingo MC Pholobaso Andile wakwa Ngcobo. Sila esigodlweni esikhulu office lika Dokotela uMabala Engwe obizwa ngokuthi Dr Ntombela odume kakhulu ke ngelika mkhulu odume kakhulu ngelika Dokotela uMabala Engwe emhlabeni wonke jikelele enhlala sezantsi wayisholo zona inyanga zathi enhlala sezantsi ePhumalanga naseNtshonalanga isuke seyikhulumisa into ezikhulumisayo ke nami cha ngikhulumisa ababukeli nabalaleli bale sikhona somabona kude siyaviva TV1 lami igama ngishilo ngathi ngo MC Pholobaso hleli nawe sixoxela indaba ezimnandi ezokwenza umehluko ekuyakhe impilo isikakhulukazi ezintweni ezithinta isintu nezinto ezithinta ukwelapha eminyangeni. Dokotela sikubingelele sikwamukele kusiyaviva TV1. Awu suka madoda. Indumandumane yadume izweni isihlahla sendlebe singahlalwa nyoni. Nyoni ngahlala khona yobhamu kamehlo ugqirha mfoma lamamfumana inyoka iphinda kwelabe Suthu. Umphande zawula zebhibhe kwasoshangana. Awushingishane somoya bafana bovanda bazokona izwani bazolungisa. Kanti usithwehle amabele jongo sibafazi baseshina bashamathe ngamafosho libomvu ibhuni libomvu ihulele ugede mfana uyakhala njenge wayilense. Hayi khona sibambe pholo. Sibamba kanjena ngoba vele namhlanje sisuka nje ngegiya la vuthondaba. Sishintsha inyanga ejuluke ke manje mbukeli. Ikhulu sinzwaqala ukulapha cishe mawungakhumbula kahle. Bangaka abantu osekwabathwalisa. Hey, Apollo. Ubuza umbuzo oyinkinga. Yes. Ngoba mina ngithwalise inyanga qala. Okay. Oqomani. Ngathwalisa abefundisi. Ngathwalisa abaprofeti. Manje mengingabala. Inqwaba kunephephe lake laphuma ngomunye unyaka lathi ngithwalisa abefundisi neinyoka yebo inyoka nginazo la likhuluma mina impela ayi cha ngiyakuzwa mina mkhulu ake sikhulume ngespoliane ngokwazi kwakho yini ispoliane nanokuthi uyasilapha na ispoliane phela ubala ngoMapholoba okay kodwa kumuntu owazi umuthi ake sidwebele la kumuntu wazi umuthi ungithole kahle namhlanje ngisendumbeni hayi injini iphezulu phezulu kakhulu angazi ukuthi ungibambe ngani namhlanje wanginyoyobela konakele ngisazobuza nje ngezinto ezikhona okwamanje ngifuna bebone isuka nje ihlala amadala ispoliane sikhuluma ngezizwe masikhuluma ngespoliane izizwe ihlukene imikhakha eminingi kodwa masikhuluma ngespoliane sikhuluma ngesilwane esisifaka entombini mawuyifuna wena Mapholoba iqhenya ngawe ingakufuni wena uyifuna kodwa ke mawuyifunela ukuyiganisa ngoba ispoliane simkhipha endlini umuntu kubo aqhumisa ispoliane ahayize azazongena nezivalo kini uyozathule ngoba esebanjwe nguwe okay wamthulisa bese uyamkhothisa lokho omkhothisa khona lokho suku kade ukuthumile ukuthi sibanibani ngiyakubiza imini ubani umhayizi ithi mayingena lento ngoba phela ingeni kahle iyafohla ingakho nje sithi masithumela sifaka abangqongozi ngoba abangqongozi eminyango bangena ngefastela athatha uvalo ayizwe kanti singaphakathi induku isimdlile ayish yakuzwa mina lapho kunamandla ke lo muntu ke aphindwe kasikhombisa ngoba akayedwa uthwelwe yilamadoda ilezilwana ahamba nazo ezimlethe ekhaya ngisho indlela engayazi uyayibona ayi yakuzwa mina okusho ukuthi yayisetshenziswa lenduku ukushela intombi kodwa ngenkani yayisetshenziswa lenduku ngoba phela ubunsizwa yilabo abutholakala khona emfuleni intombi bibanga yinsizwa uthola ukuthi ziwu20 Mapholoba uyabona sithi masifika thina singomva kwezinye sifike sithi laba abawu19 ntomba kade bezokushela wonke lamagama ebebakhuluma bebekhulumela mina nguNtombela awu liyabukwa yikho ngumtapunwa nje isibe muva liyabukwa ngiyakutshela okay sisazongena sigcile ngibona ama product ngibona intsada imali ngiyayisabe ngaphansi kwetafula oke wasibukisa yona kwayithi esinxenxayo nesinxusayo ukuthi hayi
ake sinciphise amaphara ofisa ukuzodlalela la ngingadlalelwa khona ukuthi awusabukwa phara usabukwa sigebenga awusabukwa lutho ingakho ngayeka ama bodyguard phela mina amapholoba angisagadwa kodwa iqiniso lithi zonke inyanga ezigadwayo ziyazi ukuthi begadwa uMabalenge ezinye zayicela ke ukuthi ngicela ungifunela amagadi amagadi bakithi awafuna uyayifunela mina angigadwa ngigadwa umuthi wami ngoba ngiyawazi lo engifundise ngawo abantu ukuthi kuyelashwa kodwa ngibafundisanga ubugebengu mapholoba angilibeke nje leli licace ngoba kukhona abantu abathatha leli gama lokwelapha balisebenzise ngobugebengu bese kumosheka isizwe kanti isizwe sihluphekile sifuna impumelelo. Dokotela mawuselapho ake sikhulume into ethi siyakhumbula ukuthi uye wadutshulwa mangithi uye wadutshulwa ngenyama kodwa imoto yakho bengathi ngivula ikhithika izinhlangu waphuma ungenamiyo umehluko owenzakalile ukuthi uphinde wabheka ngalize ngakhona igebengu shothi ukuzihubha lokho ukusikela iphethini kafishane kuleyo ndaba yini lekunika isibindi esingaka masobhekana nezigigaba ezima kangaka okunginika isibindi mapholoba ukuthi mina ngethwasa okay and mangithwasile mina ngangenwa idlozi eliphilayo mina mapholoba idlozi malifika kimi la ngithola ngiyisesontweni ngimprofeti o strong kunabanye okay that's why ngaba uniki door ngoba mase kukhulume mina impela yikho insizwe ekhulumayo bayazi namba bangangifakazela uyabona manje ke uma sesifika kulelo banga lelo lokungasabi ngomuthi into eyenza ngingasabi mina mapholoba njengoba kuhanjwa la emhlabeni uthola ukuthi indoda iseZimbabwe uthola ukuthi indoda iseNigeria uthola ukuthi indoda iseVenda iyofuna umuthi onke amadoda ahambayo asuke yofuna lezi igubhu mina engizakhayo kwahle wona mana uphiwe into enziwa abanye abantu kwamanye amazwe bafike kwamanye amazwe mina nginenyanga amapholoba engiyikhandile la nginabantu engibakhandile la inamba yami beyithole inyangeni ezingenamona kwamanye amazwe sithi bethi bayofuna ukuphila ukhona nje ufike kuthi umuthi ushiye South Africa khona manje njengoba ufika nje lamapholoba uthola kunosoma business la ngaphandle bengena bashintsha uthola kukhona abantu abakhulu abaphethe bengithi ngisazokubuza mkhulu ukuthi udalwa yini sikubona usebenza isikhathi nje singange hour kuphela kodwa sibona insada imali engaka kanti vele iqueue yesibonile abantu but sibuka ukuthi seThekwini ngeke usho ukuthi sifice imoto ezinkulu ngoba ngingapaka noma yipi imoto yes kodwa mase sifike ngaphakathi la esigodlweni sesifice insada imali sibe sibone le queue kade ikhona la ngaphandle ikhomba shoot leyo ntilele khona ekutheni nosoma business in asiqale la mapholoba njengelanga lanamhlanje ufika la izolo mina ntambama bengisekhaya esigodlweni okay ngisebenza emakhosini yabona lapha ekhaya kulela khali kaBaba ngiyalakha njengamanje ngilakhela ngakha isubsidy lakuphuma la ngasikothe Dukatho ngemali yedlozi angakho umkhukho okurenta cha nginalo iflat la eThekwini ngaphandle kwesigodlo leso sibonayo osibona siucwebecwebe sinje nginalo iflat lami ukuthi likumuphi umgwaqo kuphi cha ngeke nginitshele lokho ngoba la ngifihla khona ikhanda engiphumula khona but ekhaya ngiyakha la ngiyolala khona ngomqolo njoba bebethi bazama ukungidubula namanje ngiyabatshela ukuthi nisebancane bafana ngeke ngabatshela abanye besekhaya lapha befikile bekakumuzi ngathi hayi le ibhameni iphethe ngathi incane ngcono nibuye nombayimbayi ngoba ushangawo usukuma isindlu phansi uyabo maye mawusathi ufuna ukuyisa mina ngohlamvu uhlamvu ngiyaligaya mina ngolwenza umuthi lube umuthi lona straight uhlamvu kimi liba umuthi lona straight mina ke angize ngikhande nanebhande elikhandwa ngangilikhanda ibhande ngisafufusa say amish fana nazi ipoliane ngangidlala ngaze esikoleni kwakumdlalo wasesikoleni ngisafunda phela mina ngagcina kwa standard 3 iclass
Oh yes. Idlozi la ngikhipha ngagcina kwa3 Grade 5 manje yebo bayazi othisha babengifundisa namanje bangihlonipha ngisho kwelakithi ngisho inkosi ngisho induna yakwelakithi yazi ukuthi la kunontombela akubuza ukuthi konje kukuphi mawufuna cha cha akubuzwa ngenxa ukuthi umuthi ngawufundela ukuthi ngoba wona usungene kimi. Okay. Umuthi ngangawufuni mina amapholoba ngoba ngangithandaza. Yes. Ngiwunekineki do. Ozwa umuntu eqhamuke eDurban station nomuthi ngitshele nini la endlini ukuthi uthi umoya kunomuntu ogqoka intracksuit omhlophe ebusweni okanje oneminyaka ukuthi mayengena nimkhuthuze phaketheni unento ethile usho mina masuba nje udabathi niki bese bethi niki ngithi niki bathi do la SCR kuyaziwa yimina ngedwa uDr Mabalengwe owathatha abantu la belahlekelwe wayocela amaphoyisa eCR ngayokhomba igebengu ngabuya nazo ngiyifaka emotweni yami zabuya zaboshwa lapha eCR yimina ngedwa. Okay. Angakamboni komunye mhlawumbe usazoba khona bangayikhuluma abantu ngoba siyathanda ukuthi sikhulume abantu bayathanda ukukhanda igama ngamanga. Dokotela ake singene sigcile kule gubu abanye odokotela bayazilanda kwamanye amazwe kodwa wona ozakhala. Awuqale nje usixoxele ngalesi sisibonayo. Ukhala waso sakhiwa nje lani esokwenzani yini yona le phambi kwethu. Uyabona leso sibonayo kholoba esamakhosi esomndawo. Okay. Uyabona mawusibona lesi nje sakhiwe kanje sifakwa amandla kuphela sifana njengami lesigubhu. Okay. Mawubheka abantu abaningi abahlolayo omunye uzabeka isandla athi yebo ngiyezwa gogo wabona uMabalengwe ethi ngiyezwa gogo akazi ukuthi uzwane. Uyabona so ke mina nguthisha and nguprincipal mina because imkhiqizo usumhloli nje wonke straight. Okay. Wabona uMabalengwe ethi yebo ngiyezwa madoda khulumani nithi kwenze njani. Ngisho ke sengihamba ngifuna impahla nakho nje ungena kunabantu abaphuma la ebebelahlekelwe ingane. Ngabahlolele efonini nange umfana wakhuluma nabo efoni ngisekhaya befaka imali ngisekhaya ngabahlolele efoni belahlekelwe ingane. Uyabona manje ke masikhuluma ke ngalesigubhu sikhuluma ngento ekhulumayo. Okay. Sikhuluma ngedlozi angithi idlozi alibonakali kodwa liyenza futhi liyakhuluma idlozi lami ke leli mapholoba. Okay. Ilona ke leli idlozi ekuthiwa indumandumane eyadumeza izweni yaduma kwela kubo ishinsha masithi shinshane somoya into esuka endaweni engekho evela switch ikhuphuka phezulu leyo nhlabathi leyo ufike ngiyithathe mina ukhande ngayo umuthi. Uyabona? Yes. Uma ngikhanda umuthi sengihlukanisa kaningi lenhlabathi sengikhanda ngayo inike manje angithi bekunesikhalanga ngihamba nabafana besikhalanga abafana bami mina kuyaziwa nje izwe lonke ukuthi makungena untombela nabafana bakhe besikhalanga uzobabukela ngoba bazodressa wena uzoma ubhese untombela borofit ababorofit bakho bazothula mesendelini yikho ke abantu behambe beyihlupha befuna ukuyothwala befuna ukwenzani mina amapholo bangathwaliswa idlozi ngathwaliswa nje idlozi abaningi mabehamba bahamba athi ngifuna ukudlula umkhulu ngifuna ukudlula uMabalengwe. Yes ngiyavuma angiphiki bafana bami uthisha wakho uyamdlula esikoleni mina njengothisha ngisuke ngijabulela ukuthi izandla zami ikhiphe into eclean. Okay. Dokotela sibuye ke manje nalo uphondo lokwenzani phondo lolu alonto futhi la endlini lolu phondo ke mapholoba bayebetha abantu babe iyalelana lapha ekhaya athi mawufice yena lo babe ngikhuluma ngaye bathi unesiso esikhulu uyabukeka nje bathi uyomthola ehleli phansi esofeni wakhe egona uphondo lwakhe olumnyama
lolu phondo mapholoba abaningi bajwayele ukulibona ka FNB. Okay. FNB kuphi sebank la kugcinwa khona lamaphepha lawa. Hawu imajaji. Awuze nawe dokotela. Lolu phondo ngenzeke indlela yokuthi lo njengoba mina ngikwazi ukuzwana naye abantu mangabe befika la ekhaya bezohlola bafike bacele la ukuthi bengicela bakithi kwaNtombela nabasekhaya komama emadungeni bahlangane nedlozi la kwaNgcobo inkinga zami ivela ubantu ukhuluma lokho kuphela la ngicela bakithi kwaNtombela nabasekhaya bomama emadungeni bahlangane inkinga zami zivela obala bese bengiphi ikhanda bese faka umoya nje kuphela athi asithatha sibeke lapha yakhona la kuhlala khona imali Basho phambi kwakho noma kwenye basho phambi kwami khona la phambi kwami khona la bengicela bakithi kodwa lokho akwenze kube imfihlo yakhe ngicela bakithi nabasekhabo mama bahlangane nabakwaNtombela because la uze kwaNtombela sihlanganisa ini imimoya sihlanganisa ini ithunywa ngoba lento ngayisebenza lokhu ke ngikwenze mina kulolu phondo. Okay. Ngesikhathi lo muntu ekhuluma amapholoba la mina ngibuza kulolu phondo ukuthi yini inkinga ngalomuntu na. Okay. Yena ukhuluma esigubhini. Yes. Wena ubuza uphondo. Mina ngibuza uphondweni. Okay, impendulo sophondo lapha la ehlezweni. Awukazi usithinde. Okay. Yini inkinga ngalomuntu na. Yes. Hayi bese kuyampompa okunkuzimala. Wekhiphe zonke indaba. Ngiyakutshela wena wabona mamkhulu. Uqhuma isililo la endlini. Uqhuma isililo kube inqaba uzuthi kushoniwe kanti cha. Ukhala indoda ibeke izandla ekhaya. Esekhuluma unkuzimala. Angithi kukhuluma njalo isishingishane somoya. Okay. Abafana bovandla abathi bazokoniswa kanti bayalungisa indumandumane yadumezizweni mase kuthiwa ke ndumandumane kusuke sekusho ngoba uma kuzothiwa ndumandumane leli gama lika ndumandumane uyalithola igodlweni eziningi. Hayi impela lisho nonke manje asazi. Yini indaba ulithole igodlweni eziningi namapholoba. Mina njengogobela uma ngikhipha ithwasa ithwasa mangabe lizihaya lizohaya bakithi lihaya bakubo lihaya ibongo zami lihaya including ibongo zalo ngoba nami ngihaya bakithi ngihaya bakubo kaGobela wami ngihaya ibongo zami ngihaya ibongo zikaGobela wami ubiza imimoya yedlozi osebenza ngalo ukuthi ayiqoqane ikutshela into eyiyo. Dokotela ngamafishane ungathi over 100. It's a simple question engifuna ukuthi yebo noma uthi cha. Over 100% inyanga eziningi around Durban noma iprovince ozalule kuyona KZN. Yes sir. Ezibenishina leli gama olishoyo. Yes. Eyiphuma esandleni sakho. Yes or no? Yes. Angabazi. Yes. Ufakazi izophela nenhliziyo zazo. Yebo baba. Uma ngithola lisho umlomo wakho ngifuna ukuthi ngifunzile. Awuyiphinde nje uyisurround wena lento ukuthi noma ngawumuphi umuntu othi ethi loyo uqonde usuke ekutshena usobala ukuthi omunye uzobiza imbade ebhada amaswati mayibiza imbade ebhada amaswati lowo muntu ugaywa yimi nekhehlala kwaMnguni elungumngani wami bawuthi uphela la kwaZulu Natal inkani hey nabakithi emajaji cha ziyazi phela ayiphike phela. Okay. Kuzwakele dokotela. Masihlabela phambili ngenxa yesikhathi sixoxela ama product aphambi kwakho dokotela omkhulu. Kodwa manje sixoxele ngawo. Ngabe dokotela into ekuthiwa uphiyani noma uDikoloshe noma umdlebe uyakutohozisa na noma unakho? Yebo ngiyakusebenzisa amapholoba. Kokuthathu njengoba ngikubalile. Kokuthathu lezi zinto ngiyakusebenzisa. Ngiyangizweka abanye bethi umdlebe ukhanda inhlanhla bethi umdlebe ukuthi umdlebe ukuthi bapholoba
ba masikhuluma ngomdlebe singangechaza okuningi iqhuzwana kodwa elincane umdlebe futhi njoba ngisho bangawukhombe eTanzania umdlebe ula eMandeni mawuthi nje wena uthukela nanku isihlahla somdlebe la leso kuthiwa sihlalwa nyoni sibiyelwe lesa sihlahla siyakhuluma futhi just khuluma nje siyakhuluma lesiya sihlahla mapholo uma silambile sifuna ukudla ngoba sihlala entabeni siyakwazi ukukhalisa kwembuzi imbuzi ziye ngakhona kulesiya sihlahla okay ukuze sidle yabona sidle imbuzi yes sir okay phela lesisihlahla umuntu othi mawuxebula ufana nenyama yakho le and ngakuyitshela ukuthi uzowuxebula mhlawumbe mana ke Dr. Uselapha ngenzela ukuthi bengaconfuseka abantu usho nje ukuthi sifana nenyama yomuntu noma sifana nenyama yami wazani sifana nenyama yomuntu le okuthiwa umkhwepha okay yes bayawazi abaningi umkhoma sihlale siuxebula uyaphuma olwandle mase kufana siuxebula ukuba nje kuthiwa uNkulunkulu inyanga wayengasidalanga ngabe lesilwane okuthiwa umkhoma asiphume elwandle ukuthi siyouxebula ukuze noma sekukhulunywa ngesizulu kuthiwa hayi uxebula umkhoma mawuthatha nayo imali nje kantombi uthatha uxebula umkhoma ngoba uyawuxebula ngamaphuma naxebula umkhoma uyabona savuma phela nakwizinto siyenza nalapha usachaza umdlebe yes lesihlahla ke leso sisichaza kanjalo mapholoba kodwa asikhiwe inoma ubani okay akuyona futhi nayi noma yipi inyanga ekwazi ukukhala lesihlahla sometimes you have to pay someone umuntu onamandla ukukhala lesihlahla number 1 umdlebe akufanele usondele ekhaleni mana usho ukuthi uma ngafanele usondele ekhaleni esandleni ufika kanjani esandleni uyafika esandleni but mawuphethe isandla siya vibrate njengokuthi uphethe ugesi siyachokeka yebo George qhubeka Dr. Silalela uyezwa se siyachokeka isandla abanye ke baye barothwe ngalomthi esikhanda ngawo ke inhlanhla ngoba kuningi okungazilutho kodwa ukuthi kuyazi kunalomthi okuthiwa umchumane bese kuzoba khona umhlakaza ngiyangizwe nje bechaza imbudane yodwa ngoba ziyahlupha le nyanga eziqale zaba izayoni ngoba ingene ebinyangeni ngoba ifuna imali ayingeni ngoba zingenwe idlozi kanti wena Dr. uthe nawo awusiyoni ngisona namanje nakuba nginebandla lami elisindisiwe lika God has done but insila yaseziyoni lamandla enginayo kuyiqiniso elingephikiswe and njengoba ubona abaprofeti bephethe ama mic bedlala ama keyboard emasontweni bonke bayinsila kaZayoni okay yeah asikhulume lokho mase befuna amandla uzosekushaya ingoma yeZayoni ngekeyboard nami ngiyakwenza Dr. Aw God is done noma true is done God is done uNkulunkulu uqalile wafeza okay uNkulunkulu ufezile umsebenzi wakhe yabona from Zion khona la kwakufanele ngingadluli khona kodwa ngadlula bazama ukungidubula bethu bayangibulala bahluleka akuqali ke kukaningi ngomona uyabona mhla kwavela ikhambi lokulapha umona eSouth Africa bayokwazi abantu ukuphila bayokwazi futhi abantu ukuphilisana uyangizwa amapholoba yes bese abantu befunda ukumukela lento yokuthi isiphiwo sikaNgcobo MC Pholobazi angeke size sifane nesiphiwo somunye umuntu owumsakazi noma one TV noma one radio including lokho kukhona abanye bazojoyina ngokuthi ngoba uMapholoba uyenzile iradio neTV nami ngizoyenza kanti akazi ukuthi uhlangabezane naziphi
inkinga usazohlangabezana naziphi inkinga endleleni yingakho ubona abantu behamba endleleni bekhathala ngoba benza izinto ngokubona abanye abantu benza bengaphiwe baphelelwe ulwazi ukuba nolwazi oluncane ke kumbi kakhulu ngoba sigcina sesinikeza abantu lamanzi ayingcono uvela uphuze lamanzi ngoba ngiyabona ukuthi ukugula kwakho kunjani alishongi izwi kuwe ukuthi lo muntu akaphuza amanzi kanti kumnandi masolalela izwi likhuluma ukuthi lo muntu lo hayi man akalashwa amanzi ngoba sebemuwadle ngomuthi kakhulu bamshaya ngomuthi kakhulu usewumuthi nje kwayena noma umbheka akusakho isidingo sokuthi ufuna uphuza umuthi uphalaza suvela umbheke uphalaza umbheke uphalaza umbheke uphalaza ngoba useyisidina nje hamba. Okay dokotela ngiyabona ukuthi njengendoda ehlala ematasa abahlalihlali bekuqalaze asithi sibathwisha ngapha sibe siyixoxela acisheni bafana ngoba vele ngeke baye ukufona yebo asingene kulena ke manje ethi dokotela emva kokuba umsebenzi lo usuwenze isikhathi eside yes sir sikubona nalo ubhoko angazi ubhoko noma induku noma yini kodwa ngijwayele ukubona eParliament lokho phela mabizi ihaba abanye uyakuzwa amakhosi la okay amakhosi mangi hop sila madoda hop kanye thuka zonke ibheka phezulu sengihayili bo sebekhona ngaphakathi iyashunga impepho kusemile hop sila madoda na ungcobo sengiyasho cha amapholoba wona ke waqhunyelwa isonto endleleni uza ngapha ibambe lapho ke ngalapha ngalapha yeke ingakho ke mapholoba mhla mina ngingena lapha ya kwa 1 KZN yes bathi sesikhathela abantu abayikhulumayo bengazenzi ngabekela umuntu kwathiwa ngimhlolele osebenza khona ngaphakathi iyona ke lento eyenza kube sengathi ngihlale ngivela ngoba imino wakwazi ukuthi amele indaba ya mapholoba izwe kahle lento angithenganga umuntu noma ubhululu wami ngoba abantu bathengwa ngale makamereni abanye bezothi bahamba ngama wheelchair bakhokhelwe imali basukunyusiwe abanye bezothi baborofitiwe babizwa kanjiyana baze babizwa ngisho nangamagama cha mapholoba wathatha umuntu osebenza khona ngaphakathi kwabekwa la kwathiwa ngimhlolele ngamhlolela izwe libuka yabona andisekwaningi ke nje futhi ngithatha imoto ngiyaziwa ngineyimoto engiyithola emhlahlweni ngifike insizwa ayiphelele ngithi bafana bhemani obhemaya kaBheme okhotha yakhothe sengifikile ufike ngishaya umhlahlo ngiphume ngihamba dokotela nayi neclass entanyini eyana ngoba thina siyagqoka lokhu sigqokela ukuswenka wena ugqokelani ke anami ngiswenkile nje ungasho wena isithatho ngiyasibona vele edliwe kodwa ukhona ngaphela kodwa ke singene nje kuNiclass eyani Niclass ke ukusiqwashisa ngokuthi khona ethile ikhona ethile Niclass le eyami uyayibona into enjalo uqale ithakasa yes eyami le Niclass kodwa ukuthola le Niclass mapholoba yes ngithe ngibizwe kulesi sitolo lesi engiyaye ngibizwe kuso mase ifikile impahla engiyigqokayo zibuya phesheya yes ngiyakhumbula indaba ukuthi awumani uye nje yebo awuyena utapuni ngithe mangifika khona ngayithola ilenga le Niclass kwenye suit kwakhulumizwe kumina lathi uma ungafaka le Niclass esontweni khona amandla angabuye sephindiwe kuye kushiswe hayibo mana ke likhuluma kuwe likhuluma nami phakathi esitolo saba belungu phakathi esitolo sabo sebengibizile ngangihamba nenye insizwa nje iyaziwa la umzwandile ngangena nayo namanje ngisho ngambiza la uzosho ngayikhomba ngingena ngathi lithizwe le Niclass ngizophuma nayo angiyithenganga ngayiphiwa hayibo hayi lena ngayiphiwa angiyithenganga yaba nje isipho kwathiwa imali osuyishiyela ekhaya iningi kakhulu ngayiphiwa ngase nginikezwa nezibuko zikamabalengwe ezinengwe la hayi ke leze ngifakile ke
khona ezinengwe izinto zakamabalengwe ngoba inguyithola noma ufika kulesigodlo sisemakhaya uyithola ingigolozile kubuka kanje uthi uyanyakaza uyithola iyakubuka igolozile cha ufike khona impela kuyona ingwe ngqo so ke le necklace mawuyibheka bonke abantu bayayithinta bayitshela ukuthi mhlawumbe khona amandla akhona ngiyazi sebezothi ngithwele ngayo vele ngiyathwalisa ngayo futhi nge necklace uyathwalisa yebo mana dokotela mase sizophetha ivideo uzongibalela nje inyanga ezo5 yeah edumile osekwayithwalisa yebo ngamagama ayikho inkinga lokho ngingakwenza ngoba nginalo uvalo angisabi ingane emuyizalo sokuyizala ingane uyizala mapholo biphi ingane emuyizala nje usuke uyizala futhi akushintshi ukuthi uyayizala bafana ngiyani zala yeah okay dokotela asiphetheke manje ukuthi nanoma ngawumuphi umuntu ofisa ukuthola udokotela engamthola kanjani nanoma ngawumuphi umuntu kubalekile ukuthi afonele ziphi inamba utholakala ngiphi indawo kodwa manje sifike lapho yes sir awukhanyisele umuntu osekhaya yeah ohlusho ukuthi useyihambe zonke igodlwa eyanikezwa futhi igubhu useyigcwele lapha emakhaya endlini kuyavama ayisebenzi sonto ayisebenzi ungalekelela kanjani isimeni somuntu onjalo akayiphathe zonke zenazi noma aqale kubikele awumluleke asenze kanje mapholoba angiqale la engakukhuluma emphakathini njengomuntu osevuthi kuyenzeka uthola umuthi kodwa ungavumelani negazi lakho kuyenzeka futhi uthola umuthi ungavumelani nedlozi lakho asikusho nje caca ukuthi isigubhu lesi esisona intombi emhlophe inegama layo mana le intombi emhlophe yes sir yasigqiza ngored yasigqiza ngored ithwele iduphe liyahlonipha iyashuqula okay ithwalele nawo red lo red ukhuluma something ukhuluma into ethile khona imfihlo ekhulunywa ilobu buhlalu kwintombi emhlophe okay lesi sigubhu lesi mapholo ayinkulu esakodokotela ay mapholo bangithi mina ngisebenzisa umuthi angigabisi ngomuthi okay yeah mina ngithi ngikhanda umuthi mapholo zikhona izinto zokuganda nazi ya ufuna ngiwugande lo muthi ngiwuhlanganise ngikwazi ukuthwebula isisulumane ngithwebule isIndia ngithwebule isintu bese kuphuma lento usebenze ngale minxa lezi zizwe yes okay. Bese ngiba nendlela yokuziconnecta zihlangane bese ngikhipha lento ekuyini ibutho noma izizwe cha dokotela sisebenzisa ikhubalo uma sikhanda isigubhu okay kuyezwakala okay sisebenzisa nje ikhubalo sisebenzisa amagqolo sisebenzisa amakhubalo kuphela bese kushiyana ukuthi kulamakhubalo lawo khona amanye amakhubalo esamba siyontshontsha ngaphandle njengoba inyanga zihamba yes uyayibona yes. Ngoba inyanga isuke ihambela khona ukuthi ayenza into eyiyo uma ihlakaniphile kanti futhi iyahamba izihambela ukuthi mina njengontombela ngifuna nje ukuthi ngibe negama lokuthi ngomabalengwe abantu bangazi kodwa mawususondele kumina uthola ukuthi ithile leMT ngenalutho hawu oyikhonde ukuthola udumo neyokwenza ukuthi abantu beyikhokhe ngempela imali phela uma ngabe uthola udumo mapholoba udumo uzikhandela wena then ulihambele udumo ulikhokhele kodwa ngoba ungamsoli umuntu medumile ngoba usuke ekhokhile naye ekhokhela ini udumo lwakhe ayikho into ethathwe train noma etholakala mahala yabona yayizwa kodwa uthola ukuthi ke noma sengidumile ke ngawuntombela waduma uthola ukuthi ke ma usufika eduze kwami awukwazi ukuthola lento oyifunayo inkinga yethu i1 ukungakwazi ukutshela umuntu ukuthi lento ozoyifuna namhlanje anginayo
but mawungajahile ungangiphi isikhathi mhlawumbe esingangenyanga ngikuhlanganisele into yakho kuze ngikunikeze into ephilayo ngoba lento engikunikeza yona izokwenza ukuphila kwakho noma ngasiphi isikhathi ungakhohlwa ukuthi kukhona untombelo wake wangisiza 20 years ago namanje ngisalapha abantu engangibalapha eminyakeni emidala edlule yabona ngokwenza into ibe yiyo ngikhula bengidume ngokuthi ngibamba umthakatheme egcekeni yabona wayehla le mvendoda angithi phela ngesikhathi ukhula kukhulu ulwazi lokhu wena osuka kukho ukushiyela beza ngemuva okay asingene la nazi igroup angazi noma khona esinye sasiveza lana ke ngobaphezela nje lezodwa la umalamlela untombe emhlophe okay athina manani lalela nje ngikutshele ngokukhulu nje ungazenyezi intombe emhlophe le masiyikhipha siyiphahla ngo 35,000 ngobani yenzani intombe emhlophe njengoba sithi intombe emhlophe akekho umuntu ongazi ukuthi umsebenzi kamama noma wentombi ukuthi aphakele ubaba ekhaya oy indoda emnyama zanda bona ke uyabona untombe emhlophe umsebenzi wakhe ukuthi aphake ngoba la ekhaya kuyadliwa kufuneka nanka amaphepha okay yes amaphepha abhaliwe uyabona nje ngithe ngifika izolo abantu bazothi awu lenyanga cha angichoma pholo ningifike kabi ngibala imali yami yeah sathi asamike manje yebo ngathi cha mina ke ngiyaziwa ngidume ngekhasino akekho umuntu ongangazi ukuthi ngidume ngekhasino noma yipi inyanga ungayibuza emva kwendlu yokutshela ukuthi awu lo muntu udla imali ekhasino yabona uyayibona leyo nto leyo yabo kushe winayo ukuthi udla imali ekhasino noma kushe ngawini angibazi phela mina ngibabona bethithiza beyalena nje sebedabukisa kodwa mina ngihlale ngusmiling face nje awu suka ngoba izolo ngithe ngifika la eThekwini ngahamba ngaya ngale gumbini lami lokulala ngahamba ngayodla inyama qala yokosa ngoba iphoko enginazo emzimbeni zithanda inyama mina nginezipoko emzimbeni layo ke bengifuna singene kuyo hoyi mina nginezipoko nginazo ke iphoko angithi ngikutshenile ngathi isishingishane somoya isishingishane somoya isipokwe ngisisusa lapho ke isishingishane somoya ukuze kube kuzophuma lento okuthiwa ke isive ngeSwati kahle lento beyiqalwa ngiwa amaswati lapha eSjerikhweni kuthiwa isive ila ke mina ngafike ngayimunya khona ebeleni ngayinqela banakethu funga siphambana isiminya buka nasi lento ila ikhathe emtimbeni kimi nginqelile banakethu ngiyatiwa lephansi kaholine uyoshona phansi isihluthe ngiyatiwa ingakho nje live lonke ubathe uyafika bakubude ngantombela bathe uyafika bakubute ngantombela uyamadi lo muntu namnakethu nguye mbamba lokhulumayo uniki door awu suka madoda yeah nayi indoda emnyama ngithi indoda emnyama ke pholoba how much indoda emnyama uma sikhipha intombi emnyama indoda emnyama u60,000 intombi emhlophe 35,000 yes sir indoda emnyama 60,000 ngiceba for i-period noma i-contract noma impilo yami yonke noma ngicebi ngiyalindela ngiphiwe mapholoba la uba right uyaphila kuyahlaleka kuyaphileka kuyahambeka kuyalaleka kuyavukeka kuyahlaleka nje uyabona uthandweke nje nabantu ngoba uyabona imali mikuthanda nabantu bayakuthanda ngoba uthandwa imali into ethandwa abantu uyabona kodwa mhla imali ingekho nabantu bayakwenyanya ngoba imali ayikho eduze kwakho lento ethandwa abantu so udokotela uthi ngibe umuntu affordayo if ngitholele sesika 60 ngase ngithola yabona mawutholele sika 60 baba awu afford uyaphila uyaphusha ngempela kakhulu amathenda amatekisi business
nalokhu kokuthiwa yibhanoyi khona laba benza ibhanoyi okuthiwa yibhanoyi athi umuntu ngiya-investa ama network la hayi network uyakora impela la uhlabe enxebeni ngisho laba bo-crowd one abatradeayo laba bama-computer qofo kufanele ube nento ezokuphakamisa ngoba kwibhizinisi akiyiwa njengobuso dada ngoba uzoya ngobuso kwibhizinisi bufike bushayeke ufike la kumnyama khona ufike ushayeke kanti ususha wayibona bona la bantu ohamba nabo kwibhizinisi bakushaye bona kuqala awukashawa ibhizinisi kanti mhlambe ngapha ngemuva usudla imali zabantu usuthi uyabaleka ibhizinisi emuva ususele nezikweletu uthi uyebank awusakwazi ukuthola imali igama lakho selimnyama buya sikuhlambulule sikuvule manje Dokotela sizophetha ngokuthi usiphe izinombolo zakho kodwa ke ngizocela umbukeli lapho ngasekhaya if ikhona indlela yokuthi uthi udokotela simbuyise ngibonile lo mbuzo awusabi ngempela just to mention inyanga ezo5 nje osekwazi thwalisa edumile enamandla la eThekwini futhi ngiyakusola ukuthi uzoqala ngobani ingakho ngicela ukuthi ungakwenzi namhlanje kube ukuthi abantu bayasitshena bona ukuthi sisengakubuyisa yini la kuseViva TV yabona nje khona enye inkunzi malanga engathi ngiyifaka izinto ngiyithwesa isindisiwe idumini impela ukuthi isindisiwe ilapha abantu ngento ethize esontweni la inesonto elikhulu isindisiwe engathi mase ngiyifaka izinto yathi hayi mina ngisabe ngisho imedia ngiyoyitshela ukuthi cha impela ungithwalisile sengiyinyanga kusho products uyabona yathi hayi ngisabe mina ngiyoyitshela imedia impela ungisizile namanje noma ngibona iyasho ukuthi hayi mina wangisiza ngikhawula noma ngibhekele ithi mina wangisiza angithi phela mina njengoShemela ngibanikeza certificate abantu babe ne-certificate omunye ke ugcine sekuxhoma ngale certificate ke esehlale exhoma ngaso ngoba phela ngaze ngabafaka nama-name tag uthola omunye selokhu ukuxhoma ngaso ke kodwa inkinga mase kufuna senze umsebenzi bafowethu asenzeni umsebenzi silapheni abantu ngokuyikho ngiyakhokhwa indokotela ukuthi ubathole i-certificate lezi khokho imali eshisiyo noma nje khokho le-printing kuyabhadalwa baba akudlali kuyabhadalwa isikole noma isiphi siyakhokhelwa okay dokotela manje singene enombolweni ngiyacela ukuthi senze umusa senzele lo ongakazi ayibona ivideo yakho nakanye nongakazi wangena ekhemesi wasebona ukuthi nayi product ukuthi ngiyazi ukuthi abantu bayazi futhi bayiphuza kakhulu kodwa kubalekile ukuthi lo qala ngawo ukubona namhlanje aqonde nje ama products akamabalengo ukuthi sikhuluma ngani masikhuluma ngama products ake siqale ngale kade ngiyifundela yona ngiyisusela ukuthi ingaphazamisi la ama products ke akamabalengo mapholoba ngoba mina ngilapha yonke inhlobo yomuntu ngilapha mina anginalo bandlululo lokuthi yikholwa lela kulona singamakholwa sonke mos ngizwile futhi uphatha nokuthi umuntu osindisiwe kuwena ufike ekhaya yes sonke usizo siyalidinga mapholoba ngoba sonke sixakekile siyadinga sonke ukuba nezinto ezinhle siyadinga sonke ukuba nemali omunye mayibona umuntu edumile uyafisa naye ukufana naye uyayibona leyo so ke isizathu esenza lokho uma singena esontweni nanka amanzi empophomeni yami bazoza nje abantu bazobonga ukhona nje okade la impela amapholoba ngani noma sihambile nibafana ukhona nje okade la elethe yona testimony osebenza khona umunye sesingena wakufonela wathi umsebenzi sewutholile yebo uyoqala nje ngomsombuluko impela uyoqala nje ngomsombuluko mapholoba so ke kufuna masenze izinto kakhulu ngiye ngithi ngifisa ukuthi engathi ngelinye ilanga ungafika njengoba ufikile kodwa abantu mhlawumbe asebeke basizakala basho ngoba le ndaba yokuthi singene lapha emoyeni sikhulume sithi mina ngingathenga ibhanoyi ngiba nginayo no 500,000 ebank kuyinkinga kakhulu kuyinkinga kakhulu ngoba umlomo uyayithenga imoto engathi kungakhuluma bona abantu ukuthi ngiye ngasizakala la njengoba kunale Faith Water mina nginempophomo engifaka kuya abantu engicela kuyo izinto lamanzi lawa amanzi engiwakhulekela kule mpophoma ngifike nginikele kuyo kuqala inkosi yamanzi angisho nje ngithi inyoka yami yasemanzini
Okay. Yeah. Angisho lokufuna ngisho nje ngoba bayafika abantu abazoyithatha inyoko omunye athi cha mina ngithunywe ukuthiwa ngizothatha inyoko. Angisho ke cha ngifike ngikhuleke kuyo. Le nyoka yami yasemanzini njengoba la kukhona undoda emnyama nenkosazana bahlala emanzini laba abantu baphila emanzini. Okay. Uma ngiyiphahla lento sengiyakhila isigubhu akusona isinkwa. Oh unto you wena ofika udayisela isigubhu kuthiwe mi nasi isigubhu hamba ngeke sikusebenzele le nto ayikho amanga futhi ngizwa neziqi ihlukileke la khona isikhala siqo khona isikhala siqo yes akufani indoda ngeke ifane nomfazi sisuke emanzini dokotela siqhubekele phambili la emanzini ekuhlala labantu la ngifike ngicele khona uma ngiyisa abantu emanzini iyaphuma inkosi yamanzi babona ukuthi hey engathi lapha phezulu khona ukukhona babaleke kababalekayo abasuke bezazi bafunani bayahlala okay yes babalekeke uma sesibuyela la kwinkosazana lokho esithi untomfishi ngesikhathi sifike ekseni dokotela ikhona leyo nto njalo yeah okay ngesikhathi sifika ekseni mapholoba la emfuleni yabona nje kuleli langa thangana ngesekhaya bekhanjiswa abantu emanzini mina ke angiyi ngiyamhla kuthiwe angiye kodwa kunabafana engibathwasisile abahamba beyokhulekisa abantu behambe beyophakamisa abantu emanzini bathe behambe mini ngathi ngiphahle esigodlweni lapha yakwakhokho ngoba ihlukene igodlo lapha kwaNtombela ikhona impela okay yeah sikho isigodlo sikhona ngithe ngiphahla lapha kwakhokho kwathiwa abahambe manje kodwa kusasa ekseni kufanele bavuke inkosazana izobe igeza ngo6:30 babe sebesemanzini ngesikhathi igeza phezulu esizibeni bona babe sempophomeni phansi ngiyacabanga amanzi asuka kuyo ehlele kubo uhlanjwe into zabo mapholoba baze bangishuthela uthingo lwenkosazane bese empophomeni babona uthingo lwenkosazane lukhotha la bangena khona empophomeni baze bangishuthela ikhona le nto mapholoba ngoba sizenza izinto zamanga business ngidala kabi ukuthi ngahlala namanga business ngiyakuzwa mina sihlabele phambili 9 dokotela ngakumina insipho ke phela sigeza isikhwakhwalala mapholoba umuntu angabi nesikhwakhwalala abe nomzimbo lumayo umuntu umthole usenotwayi omunye athi uyinyanga kodwa unotwayi unanezinduna kodwa inyanga njalo leyo lo muntu ulapha abantu nikeza insipho asusa amabala bathi ingozi ngesikhathi ususa amabala kufanele kube khona imbiza ozoyiphuza njengaleka amabalengo ezofika iyoshaya lo doti ngaphakathi udoti ma usuku uphumela ngaphandle kwesikhumba uqhamuka ngaphakathi kukhomba ukuthi kungcola igazi lakho laze layongcolisa isikhumba sakho so alisekho lihle igazi lakho selijengile manje ke phuza imbiza ukuze legazi lakho ligezeke nemithambo yegazi ikwazi ukugijima noma nje bekubona abantu bashuthe madoda umfoko amapholoba hey wazwabukeka wazwathandeka umuntu athande nje ukuloku ekhuluma nawe noma usuthi hey nangilona yabona hey ngoba khona abantu abanjalo uyabona leyo nto phuza imbiza izoklina imbiza ishaye ilonda ishaye yonke into ngaphakathi umuntu akwazi ukuphila bese uyabuya uzala yeke ukuthi ube nomzimba obhlungu hey kahle wena hey uyaplapa athi uyabona ukuthi conza amafutha lapha conza amafutha kanti ngike ngisazobuza lapha akupolishiwe kuyayiconcela akupolishiwe hayi ukuthi mhlambe thelwa amafutha ngaphandle lento ngesikhathi idonsa kufanele ichiche ibe nje icwebezele kuyakhombisa ukuthi iyalwa noma ngabelwa kufanele ajuluke ngoba noma yipi indoda mayisebenza yenze njani iyajuluka so ke awukho umsebenzi ongajulukisi lana ke ileswashe sithi ublue salt abawuthanda kakhulu abantu lo mzimba omubi ugeza ngalokho uthobe ngakho igama nje ublue salt hayi ukuthi uzofica kublue ngempela ngoba ngenze bengaconfuse uthola kublue ke kublue salt niyabona ublue and mawuqaphela iningi le product yala ekhaya
iblue mapholoba ngenzelani na ublue salt lo ngisho ngaya lapha kwa Ken's la kuthenga khona inyanga bese ifaka amagamazo ezintweni lapha kwa Ken's lapha emasulmaneni bese befaka amagama abo bethi product yabo ngeke uzoyithole le yaka Mamalengo khona qoshe ngifile mana ke nibuye babuye benze njalo ya phela ngithi Akuyeke le chemist mapholoba mina njengoMabalengwe uma ngikhanda lesiwasho lesi leswasho kuthiwa uvula kuvaliwe mangesikhanda ngiya kwa Ken's ngisho mina mina ngiyalapha kwa Ken's ngifike kwa Ken's ngihlanganise lezi washo bese kuba khona umuthi wami engufakayo la owenza ukuthi umuntu asebenzise lento abone umehluko same time eyisebenzisile into yami lapho ngigarantile futhi asikho esifana naso futhi akekho umfana yosikhanda zamani ungagcina nje ubamba nje upowder ofana nalo kodwa ngeke uyenze lento engiyenze la khohlwa ake sithi ukubuya kancane dokotela insipho imali insipho i100 rand okay isiwasho si150 rand isiwasho lesi si150 rand ngenza njengamabomu kahle kahle leswasho ngiyalibiza 1000 nje ngingasabi ngoba liyakwazi ukukunikeza ngisho imali ekhasini uyabona ya bese kuba khona oglama masakhe izinto ufuna sazi ukuthi sikhandela lonke uhlobo lomuntu angithi professional mangubona ukuthi hayi lesikhumba sakho ngathi singcolile bese ngithi hayi awume kancane mawuthatha amehla yaluma ngithima kancane bese ngithatha ibhuku lamafana lama sick leave liphi ibhuku lami bese ngikubhalela incwadi ubhalela incwadi mana ke dokotela uzokhipha incwadi ukuthi umuntu ahlale ekhaya uyayibona nje nawe ukuthi ungene surgery la kholoba uza kanjani ibhasi ibhaliwe ngoba la kuse surgery uyabona nje nithi hlala ekhaya ngoba mina ngisakulapha ngixhoba istembu saka Mabalengwe kufana nomuntu osuka kude ngimenzela mina incwadi angisho ukuthi ngicela uye lapha kwa Mahomed qala bakwenzela incwadi yaka dokotela bese uza la ekhaya no igunyaziwe ngisho amaphoyisa ayithatha la ekhaya incwadi okay yakuzwa thatha la ekhaya igunyaziwe ngokusemthethweni phela mina ngudokotela ibe imali indodela noma awumniki umuntu ongamlaphile awumniki umuntu ongamlaphile phela kufanele ngulaphe okay bayafika ke kodwa pholoba basuke bezofuna incwadi nje straight angikusho ake ngisale ngikutshela abakini bathi ngoba no consult akukodwa uconsulta kukodwa nje bakithi kusawuship line ngoba kuse u500 uhlola ngo500 rand yeah iyona into ohlola ngayo yona inkinga yami nginedlozi elimpi ngafika inyanga ihlola ngo50 rand ezinye ngo100 rand ngahlola ngo300 ngezwe zonke sezithi 300 ngase ngithi hayi konje vele nguprincipal inkalankala ibukela kunina mayizohamba ngathi no angiye ku500 ngibona ukuthi ubani ozothi 500 mina ke ngihlola ngo500 futhi mawufika ungawuphethe ngiyasho ukuthi cha hambe uhlanganisa asinakho lokho ukuthi hayi beka mhlambe no 200 rand beka bese ngicabangela ukuthi awu yaphuma impuphu ke la awu hayi ushuthe impela yaphuma airtime cha angikwenzi lokho ngoba imali bekwa phambi kwakho noma ibekwa ngayifaka ebank noma ibekwa kwenye indawo imali yafakwa ebank yomuntu osuke efuna ukuhlola online ngihlola ngo1500 okay ufuna ukuhlolelwa ngefoni 1500 uyifaka ebank lami hayi esitolo nkosi yami ngiyaxolisa awusebenzi into angiholi pension mina anginaso isikhathi sokubamba ulayini ezitolo kanti mayihleli lapha nebank ihlalele uyabona ngithathe yami wena ngesikhathi uyifaka ebank mapholoba ngithathe yami ngiyifake la emakhosini bese ngiphahla ngayo ngiphahlele wena ukwenzela ukuthi lo msebenzi akusiwona wami uyabona lo msebenzi akuyona icompetition nabanikazi yes ngahawukelwa idlozi nje ngoba mina nguAbhence ekhaya la ngikhiphe esikoleni kuneyifundiswa kunothisha kunani kunosomabhizinisi wakhethwa ngimngedwa
kwaqala ngami futhi kuba nenyanga ekhaya ngifuna ukuthi ngilongiqamba manje ngithi khona ugogo khona umkhulu wayenjani kwaqala ngami lento yangena ngoba ngangithandaza kakhulu ngize ngifa umzimba ngiphume sengigula ngize ngiyophaphama ngakusasa akuvelanga kwaba nje imana ngiyababongela Nkosi yami abantu abehlelwe imana bayithola izinto phusende ngoba sekugcwele inyanga khona to khona Unawo umuthi we-1,000,000? Umuthi we-1,000,000? Yes. Mhlawumbe wokwenza i-1,000,000 noma umuthi. Kanje ukuthi wena unginikeze umuthi mase mina ngikunike 1,000,000. Uzowufunelana umuthi wena kanti une-1,000,000? Okay. Isigubhu sikhona se-1,000,000 onikana ngaso? Mina? Yeah. Hayi anginaso angakafiki lapho. Ngisagcina ku-250 nje. Yeah. Ya angakafiki lapho ngisagcina nje ku-250 engayizela ezokubonga ngalo nje angeke angayizela ezobonga umuntu ngoba ethanda ukubonga kodwa mina nje anginawo amandla omuthi engathi ke mhlambe uyi-1,000,000 noma mhlambe ke u-500,000 ngiyagcina nje ukucharge mina mhlambe ku-300,000 ngoba kusuke depend ukuthi umsebenzi muni engiwenzayo angibi ngaphezulu kwa-300,000 uma ngenzela umuntu something kuba kusuka kuye isihlahla somdlebe dokotela usikhiphe nje ngemadlana isihlahla somdlebe mapholoba mina ngiganda ngaso umuthi ngeke ngisinikeze umuntu obasiyombulala isadawana isandawana emapholoba iplate bodlela isandawana bafana ngoba likhona lo snap angufu mfana hayi akadlula umfana kulungile uma uthi uyalaza la ekhaya khona lesi sibomvu mapholoba siyasibiza sithi ingqondwane lemali mana mfana uthini kuphi manje uyigagulele indawo ufuna abantu bebone ukuthi siya communicate kuphi lapha ekhoneni vele kade bebhala labantu bafuna ukubona ukuthi ugqoka kanjani likuphi lapha ekhoneni ngakumabutho ama-1000 ngakuma-1000 ekhoneni hayi dokotela vele bafuna ukukubona nje ushabasheka ke usuku bekubona bafuna ukungibona bana la kuma-1000 boy awufa ilaphi oyena le okay yabona masikhuluma ngesandawana amapholoba uyayibona iy'nsiba zaso nazi phakathi mangithiwe ngithinta engathinta la kusuke kukhona umthelela onawo wento ethize ubekile nje lapha dokotela ngibekile nje lapha mangenzeka ingane itapune ayibi namthelela omubi izobe iyaphi yona la okay mina ke mangithi ngidlalela ngakhona wena yebo uzoyibonela phela ukuthi ufunani wangadokotela ngolithinta nawe akuhambi kahle kwenze njani hayi phela angithi le hlala uthi ukuzinikile manje ngilo ngiyithinta ukwenzela ukuthi lamaphepha angahlukani nawo lawa la eceleni hayi ngifona hambe ku cameraman nabanye ngizoke ngigeze izandla nje ngesadawana bafana ngigeze izandla bese ke mapholo masikhuluma ngalento okuthiwa isandawana ila hayi udokotela angayivuli angithi uyabona la kunendwanga emhlophe phakathi masovula siyadipha uyabona kuphuma impuphu bese kuba khona-ke khona kwegundanyana yalithi uphakama iphimbo dokotela igundane lemali siyahleba manje masesifika lapho igundane lemali lento ihlala kanje ngoba mapholoba kufanele lento uyihloniphise esimhlophe lesi silana njengoba impuphu ifunani impuphu angithi manje wena amapholoba ngoba isilwane lesifutha kusona sala eSouth Africa lesi silwane siyabulala okay njoba kungasona sala eSouth Africa la eSouth Africa thina sidla impuphu uyabona sidla impuphu bese ke into yakhona mase siyikhandile ikhipha into enje esifike sikhandele ngayo ke umuntu ukuthi akahamba ayoduma abone izinto zakhe dokotela uphinde uliphakamisa iphodlela sihlazi sikhanda ke nento nje yabona kufana nokumuntu uma ilimele angithi ke isandawana wona amapholoba siyaye sibe njalo njoba kuthiwa nje abafowethu abaningi mabesichaza bethi akufanele sidibane negazi uyabona mina nje mhla ngisitholile hayi makhosi makhosi siyathokoza baye
sesithinte kwezinye indawo manje ejule kakhulu yeah ngoba ubekile dokotela uthi siyeza sicela ukuthi sithi masiyigoba lenkulumo ngoba sekufike nasegabeni lokuthi ngokomoya uyakhuphuka kwalokho bengicelile ekuqaleni ukuthi uzokumention sesiphethe abasixolele sikusho next week but akubo umbukeli osicelayo ukuthi udokotela ngabuya yini esimentionele labantu abawu5 ekuyena wabatshathisa namhlanje abadumizwe lonke dokotela sesiqoqa sikhumbuza abantu indawo otholakala kuzona nanokuthi inkonzo zakho yinini kuphinde kube izinombolo futhi otholakala kuzo Mapholoba abantu abeze ngomhla ka 28 la nanti iholo khona la eYMCA eThekwini la eThekwini eYMCA ku Beatrice Street near to Teachers Center eduze kwe Teachers Center ngaphesheya kwa Shoprite you save okay yeah abantu abeze khona bonke abafuna udokotela bonke abafuna mina ngibabeka izandla bathole le product ikhombo ngenze special ska 500 rand ikhombo yami ihamba ne product yami ngokuhlukana kwayo cishe ngikunikeza ibe u5 wena bese ukhipha nje only 500 imali yakamabalengwe ifakwe bank bantu bami sifake bank asifake estolo uyafona uthole usicelo ukhulume nosicelo nalabe sisabaphathisele impahla ezifakiwe estolo kwaphepha ziyeza abantu abamlindani ngoba abanye baphesheya abanye base Cape Town abanye base Goli mayingakafike yakho iyeza siphathisile ngicela nifunde ukubekezela izofika impahla yakho nakanjani sisebenza ngeqiniso siyabonga nakulabo ababhalayo abathi umsebenzi wenu muhle uyiqiniso futhi uyasiphumelelisa siyafisa kakhulu abantu ukuthi baphumelele iyona inhloso esinayo leyo inhloso yami ukuthi ngoba ngikwazi ukuphumelelisa abantu bengelutho babe utho ukuthi nayi noma ubani akabe utho nayi noma ubani akabe nekusasa ikusasa lika noma ubani libalulekile bazalwane libalulekile bafowethu ngomhla ka 28 sila eThekwini eYMCA la ngitholakala khona kusuke kuumgqibelo yisonto kusukela ngolesihlanu ulesihlanu umgqibelo yisonto umsombuluko usuke ngila kuleli office laseThekwini eYMCA uyafona ubhuke bese uyeza la ekhaya ngabe uzohlola ngabe uzoxoxa indaba yakho sikunikeze ikhubalo ngabe uzofuna ukuthi sikunike into enhlanhla ngoba sinayo into enhlanhla ngaphandle kokuthi uthwale noma uthathe isigubhu siyakwazi ukugeza emzimbeni nje mhlambe sikwenzela umusa ngo15,000 sikugeze sikunike inhlanga ubone izinto zishintsha empilweni siyakwenza lokho siyathwasisa thina sidlisa ukhamba siyamembula umuntu ingubo siyamembula umuntu ingubo inhlanhla yakhe ibuyele kuyena bese sikunikeza intwaso yomndawo umndawo nenhlanhla ke ngiwazi nedwa sikunike inhlanhla yomndawo siphinde sikunikeze inkosazane sikukhandele ichibi lenkosazane ukuze ukwazi ukubona izinto zakho ziphumelela kodwa siyaqinisekisa ukuthi uma kukhona mina njengomabalengwe la ngixakeka khona ngiyasho ukuthi lento ifuna ingaphezulu kwami bese ngikuyisa kwaba kwi-level engaphezulu kwami ngoba angikho mkhulu nami kodwa ngiyazi ukuthi ibanga sengilihambile lide bakhona bangaphezulu kwami ilabo kabenza izinto ezingaphezulu kwengikwazi ukuzenza kodwa mawunenkinga eyithinta ikhaya eyithinta business eyithinta ini singaxhumana kule nombolo ethi 072 570 5606 iphinde dokotela 072 570 5606 siyatholakala ke ku Facebook kwaMkhulu Mabalengwe ukhulume nathi lapho uyothola ubuso bukaSicelo nomakoti wakho omuhle izingane zami ezinhle uyobathola lapho ku Facebook kume nabo uyaphinda usithole ku YouTube
uSiyaviva TV 1 no MC Pholobazi uyasithola. Uphinde futhi ke ukwazi ukusithola ku WhatsApp ka Dr Mabalengwe ka 072 570 5606 ile number ka WhatsApp. Unele ungaqeda ukudeposita imali yakho bese usishuthela proof of payment slip sakho usendele ku WhatsApp bese usifakela nje u250 esiphathisa ngawo kwaPep. Ngiyazi sebezokopela nabaningi bethi impahla iphathiswa kaPep. Kodwa ngiyenzeka Dokotela imsakazo otholakala kuyona nezilotho nazo nje. Umsakazi engitholakala kuona ngitholakala kuyenzeka abanye bengintshontshe ku Cause FM ngomsombuluko ngikhuluma khona. Kuyenzeka abanye bangithole kumhlobo wenene ngikhuluma khona. Kuyenzeka abanye bangithole kwizilomzansi. Kuyenzeka bangithole kuZululand FM, bangithole kuNongoma FM njalo ngesonto ngisuke ngilapho. Bangithole ku Rise FM eMatuba. Bayazi abantu ngomhla ka 29 sikhona eMatuba esontweni lasesheshi sikhona mhla 29 phelelana impela ke ngomhla 20. Bakhala abantu ngenkonzo elokugcina le Dokotela ngesikhathi ukuthi hayi bayeza impela kuthiwa kusuke kugcwele and abantu bakhenqeka phansi kube uhayihayi bekhala bevuka sebethi bahlambulukile baphulukisiwe izinto zabo seyilungile. Omunye kuke ngenelwe naye call. Ngikhuluma izinto engithola ku WhatsApp wami ezinye bangifonela engenelwe icall uqeda umbeka isandla esho ukuthi ubuye emsebenzini njengoba sekuxoshile senza iphutha efonelwe khona ebusuku senzeka khona impela amapholoba ngiqinisela imsulu impela. I'm crying ukuthi uDokotela akabenzela umusa nabasuke bengekho. Ikithathwa inkonzo bukhoma beyibuka umuntu esekhaya noma ithathwe ideliverwe emva kwesikhathi sokuthi si-edithiwe. Asibathembisa ukuthi abazobe bekhona ngomhla ka 28 lamapholoba uzobukhona nawe. Okay, ngomhla ka 28 uzobukhona. Ngomhla ka 5 siseGoli eSoweto, Gauteng. Ngiyeza kunina abantu abami kodwa inkinga yenu nisuke nigcwale kakhulu. Kodwa ngiyeza kunina mhla ka 5 eSoweto ngiyeza inkonzo yethu yonke iqala ngo10 ekseni uze yolamula ukushona kwelanga. Senze iprofessor bazalwane ke thina siyayenza iprofessor sicabanga siyayenza lokhu uNkulunkulu asithume khona. Siyabonga futhi nakulabazalwane asebesindile akuyona intando yami kuyintando kaNkulunkulu mapholoba. Isizathu esenza ukuthi angibeke inkonzo ingoba bonke abantu bayafisa ukuthola usizo kuMabalengwe bangabi namandla. Uma siya ngenkonzo masifayile umthandazo iflaction touch itasha noma ngabe ubani mayisibathinta uma kunikizwa noma ngabe ubani nje. Asigoqe Dokotela sibona nangokuzayo mningi minqa kodwa ngiyafisa ukuthi manje siphuma ukuyibambe nje inethe njengemvula phezu kwazo zonke lezi zinto ezilapha sike siyibone inetha njengemvula nje babayini babukeli sithanda kabi. Okunye nguthathe khasini bangikezwa ku 22,000 ngaphuma. Cha kumsebenzi kaDokotela uwaphansi. Makhosi fanele ukuthi makhosi ishona ithini makhosi. Makhosi. Dawuke. Ungabe udinga isikhiye sokuthola umsebenzi ungasakhathazeki? Thintana nesikhungo sokufundela ukushayela amaChunu Driving Solution. Banohlelo oluhle lokufundisa ukushayela futhi abambe eqolo nezi. Kanti iningi labantu bathanda ukuthi amaChunu Driving Solution adume ngemphumela emihle. Ungabathinta kule number 071 317 2196. Ngiyiphinde 071 317 2196.